titiang ratu dua gungnya. Dados nadak saro pisan palungguh cokori dewa. Nyanika yang titiang tangkil kiri aja. Ritat kalane titiang atur ngayang ring prantana. Menawi kawentan pawacana pacang ketiga ring titiang. Yaning dados tunas titiang. Lurus ketelin titiang pawacana. Mangane uni apa ratu titiang matiang ratu wajo. Dadi sing lempas muka atur ini ngarep kabinang. Syarat nejani gelah adalah karbawosan ien paunukan jagat ini di deopura lakar bawosan atur rasa sing sana sing suut-suut kali rasa tur maning sing telah lakar satuaya apa kawina subakten yai panjang mekejam marep kabinang kurine nyansan subakti iya diastut gelah newe ngabong jagat di Repti naler jagat duwe ni. Ipanyak subakti makasami mantuk ring linyek palungguh cokor dewa. Punika kan sangganing palungguh cokor dewa kelintang dano renipun ipanyak ngamong ngamel ipun ipanyak makasami ratu dwagung. Semoga kewalan yang ngelaksak ring sejoroneng kayun jadi senja delen Inek napi punika dados pramangkin mediosan tata wedanan palungguh cokor dewa. Inayangan iko ratu dwagung. pamekas sejeneng bagus Idoyana sing taen sing tebukin gelar mesemi manis nyunyur marep kabinang linge gelar tadi rasa nyiksek bulu gelah bibi dijojok le gelah dari nak lingsir ini puri dempuru ratu dwagung. Titiang pinakuan jeron palungguh cokori dewa. Taler ramonika kadi penikan palungguh cokori dewa wau. Ritat kalane titiang jadi pacang parang tampil rinido. Setato ido memargo dan koelingan titiang matur titiang iten kepirangin ratu dwagung. Indek niko sampun emanain titiang ratu dwagung. mendang-mendang malu jeneng bagus bang sering tangkil akan tampon ini kengkel maku sujat Ini bang yang titiang enggak ido ratu dwagung. Panika yang tangkil yang idoi biang palungguh cokor dewa. Sedurung titiang matu bangun dewa sembah dewa subut di subanet lektak kang ibu uli semitani dewa ni kadi rasa sing taen sing luwung bingar sebang dewa ni marep kabinang ibu nejani dewa megagalangan ngeraos batur apa ke mawinan buka kini sungsut di sajeroneng nyana ni dewa ni matur dewa Matur ratu dwagung putra. Saking nuni ido ibu palungguh cokor dewa. Ngenika ten becik manah titiang niragi. Inayang matur nabi wang ido. mamitang luker matur susuku tiang ibu reta panganan mangkin urun yuk di tiang prasanggo matur kemon sejeron di tiang matur ibu sampunang salit hasil dengan atur di tiang sini amadra sing adus sing kayu ibu buka ketu matur dewa ni saget ibu nyan gelah kepelian kapinang dewa ibu misalnya lakar ni depeli kapinang ibu Ratu dwagung. apa nada nak ngeraosan dua ning tua iya diaston ibu meraga lengsir nak patut masih ibu melajah kapinang putra kapinang pianak ketu nyeni sing ados sing ibu boleh belajar kapinang panah ibu aku dia nini pesuecan ibu tan sido di tiang nam tadi rasa pikir kena lidang resi udawaren tadi seperti yang di tiang Ini kapi. Ini
ginayang menika Ratu Agung Putra. Kuang-kuang sayang ibu kapenang idewo. Nenten Mengkengken idewo kali siang bumi tadi sing kengkene. koyo tadi sabtu mana titiang. Ibu sampun poikan sekian titiang. Titiang mesemeton sarang kalih. Pemekas ngajak ya bosan. Sangkane Ido yana Ido Agung istri menawi niki. Wanti-wanti titiang sampun mematur ngeraos aja yati. Tadi dia besari dia. Yen dadi titik li. Mapan dewa semeton sarang kalih ya. Nggih, Pampus. Beli kelehan dewa lenan. Yen dadi titik li. Yolas. Setonen beli lakar melaksanaan kreasi Islam. Ngalap rapi. Dewa sampunan. Ini mawinan sepet manah tidak lagi. Dados tidak dan pembunuh. Sampun titiang ngeraos lihat. Aden titiang taler. Kedropon sampun merapian kekuripan. Ini titiang sampun uning. Dek lawan kuripan. Wantah mukuran Nggih, itu. nggih. Kemauan penuh nasi tiang. Mangga titiang rina. Ngamet rapi. Ikut mawinan. Sepet mana titiang. Waning. Wikan ngerosan. Yen kantos. Iati dumunan ngalap radi. Si kebos ngelakahin karang. Nikun mawin titiang sepet ring mana. Oh nika mekawenai Ratu Matiosen Ratu Inggih. Wadanone. Ini panduk nika Ratu Agung. Sineng bagus lah ke buka dewo. Misi buka raos si dewone nah nesupo. Iya biasa nade ni dewone yang kemalun ni dewo. Ala kirapi kamu kebijakan koripan. Nah subuh kadong mau berjalan segitu. Menawi tentu masih tak jatuh karma nade ni dewone. Sing nyandang torakal parisensel. Kewala kene ni. Suwon malui dewa mentetangisan. Di suwon karya ni Bu Nene Jani karya gede ada dengan daglingnya. Bangtak saja bayo ni dewane. Margia malu pekaroyannya ni senggetu. Pekaroyannya ring pemerajan. Mangga sampunan kemah dipuni banyak. Ngatur orang ayah mereka ngapurian yani Ratu sapuniki. Pragatang malu jalanan karya utamone. Di subane metek-tekan. Itu ceneng lakan pembahasan dan marka penang ibu kengken kayu ni dewani. Sake wala ini bibi Sapunanti. apan gelah nangon karya gang boga jani batok masih pitran gelah ane merabi kemo kepuri koripan bang sida ada yang ini dipuri buin ceneng ne jani baten ibu malu suami dewa metetangisan utus ibu ne jani nak ibu ne dewa tangkil kemo kepuri koripan bang sida ada ni dewa ne main nampingin ibu marangin ibu ritat kalau ibu nangon karya gang boga jani. Oh mangken Ido yana pacang utus mereka popuri korepa Bener. ngerago Pedidian. Aduh, bah. Kengken. bahaya niko. Adi ya. Menang ano merago niko sing paon namanya jatuh cinta sampun. Yang ada sandal kita jadi tiang pengiring mereka nge. Wih. Ya pangwentan ngiring Ido. Ya kadene tiang pacaran ngiring Ido kendan Ido. Doh. Kan ada. Dari sampuni. Piragi titiang bos ibu. Wow, titiang memanah. Nakatung sampun memati titiang. Mina peniki sangkanan sancintan karman titiang. Nasi subuh jadi bubuh adane. Dua sebetonan ni dewa masih ngambil latihan di dewa ni. Waning ibu jagi pemberi dadap jagi namun karya. Patut kedulurin lah cari. Dua benar. Bangga ke bawah sampai dasarin bersapi ke yakin. Yang dasar beranti kedak cinta mesito ke bawah. Wala ingatan seni. Nangon karya ni. Kenagang yasa ganggang bodoh. Among ken geden yasa ni dewa ni. Amun tu masih geden kegoda ni lakar teke. Pangsi dojo dewa
wong masih ngayu Nu nih. nasi joni pemerajaan sampunan surut-surut Ratu Dwagung mangdo antar karyan Ratu Memargi sesuai joy do Prabu Sangyang Pramuka. Yen kadi sapunika langean titiang mapamit itu. Titiang talar meler mangno pulih keculuk sareng Yadi. Banyak duwene dauhan mano endan iring Palungguh Cokoredewo ring Margi. Ibu lakar ngeras titiang di pemerajan ya. Ayo ini. Ini. Aduh, Baru kena keramen. Ra. Ra. terus ya bang santun gitu. Ya penyanyi. Om Swastiastu. Bagio mana titiang tambangane mangkin. Prosido titiang masadu aja ngerigido dane sarang sami dikirim patu pulang. Kantun ngajegang seni dan budaya Dlamagong lawas kadi titiang. Titiang aturang seksema banget pingiratu sarang sami. Nah, kayak gini. Engke dici. Terakhir ya. Jangan kok gue banjir jauh kita bungkar jak gede. Ropokin gue banci, jangan ci bungkar gede. Sang metakon ke Cina diolas tersinggung nah. Nah, malu petakon Cina jangan sing tersinggung. Bawa mekelosi dari Jelemora. Adi cang takon yang cai ini. Ane ngai kan memen cange ci metakon beli memen cange takonin. Memen cange begitu bola lala marhum. Itu di dalam puri ngoyong mu takonin kemu. Sudah takon ini. Bawa mekelosi dari Jelemora tu petakon sange. Bawa mekelo. Mau kelo guys kengkeng cang. Sing cang tepuk cang ci awak cinya cara jelemu sake walau muanci cara marmut keken nih Jelek cang. jelek ci ka selekat itu na kene bulan kepangan ke situ pukul bulus pres gitu lekat ci Waduh guys, bulannya caplok kalau rau ngukul burus. Nemles cang. Sakal kene keban cang. baci kene Berarti panak kalau rau cang. sing panak kalarau panak memeng ci je saya kewala yang cang tahu nggak sudah cak nggak mau mati yang cang ci Oh cang, kaki mati angci. Kadang jelek lemona dari marmut. Cang sedang nyewakan meme bapo yang dari marmut apa tepuk tuh sama cang. Sing sarajai kene. Ameng lu. keken Makanya cikar hidup kene nih. Ya nali angcang cini apa pal? keken Kesing cini nulung. Kesingnya nulung. Layarnya sing nrimo gambar nih. ini agak canu hidup ah. Nih cang maroy di puan mulai uli UGD cang. Gua kena gelam anu ngutang sing. Vertigo vertigo Cecet ane lu lakon tegakan mending. bangun do Ya cikin kene ngomong ci. Langit-langit aja ci ngomong. ada yang bangun do kalau cang sebenarnya orang bangga cang lah
timpal jelek cara Ci. Oh bangga ini dijo bangga Cine. Pertahankan wajahmu yang jelek ini. Karena angkel, untung cara Waci. Untung Ia nganggur, rumah JWA. Sing meci sama Saro pasti Cang. Oh gitu. Apel bagus nih. Perak jeneng nih. Ya. Api Cang jenepal. Kena Cang sing jelek. Api Ci bagus kena Cine konen lu bagus. Adi tawang Ci kena Cang. Konen sakal sing bagus. Mbok tawang Cang sing waduh timpal. Yang Cial yang Cang seniman. Tawang seniman. Apa? Senang mencari istri teman. Ci senior Ci. Seniore. Senang istri orang Ci. Sama-sama senang lah. Awak satu ilmu dan Pak Jani kini. Aku udah pengelah cucu apal Jani. Udah Cang dah kono. Sing mantun jatah kono. Mantun sini mai. Sing Beseng nyetak kono Cang. mali mulih macam mantun jatah kono. Bang sing pas makelo. Ngaji boleh dunia tanggil. Boleh duni. Wong nas wedang. Boleh. Sayang nih nas wedang. Ayo wong ieu jeung lah nyamu kene nya. Ngoyong. Kopi manis apa pahit? Pahit. Oh pahit. Kopi serbuk apa kopi seduh? Bang sing boleh Cang. Kopi glondong kan. Nah. Ya tak satu nenek. Wah aja. Nanto sangat wah. Ini boh. Jadi pergi nau buat tua-tua kan aja ke bawah jalan ke wah. Well, Segera dia aja pendidik. Peraknya. Ibu nangkel lah. Cu sampun. Kamu kan? Saya dulu. Dia ngerai pun boleh. Alih baru. Pamit. Saya juga mau dong. Ini boh. Jadi pergi nau buat tua-tua kan aja ke bawah jalan ke wah. Well, Segera dia aja pendidik. Peraknya. Ibu nangkel lah. Cu sampun. Kamu kan? Saya dulu. Dia ngerai pun boleh. Alih baru. Pamit. Saya juga mau dong. Enal Nepal. Kopi kebus. Nyaman nih. Kena bantunya. Udah karma pala dah cie. Ani ngurukan si memunyi martunya. Kebus gitu. Amah. Saya waktu liang sih di jelema. Ini ada di Arab sininya. Nawang sih. Awang sih. Ngejar polon cie. Dong biasa kalau sing laku liang ini. Kendo. Ada lungsuran atau orang? Nya ada lungsuran. Tuh, Ci. Cana maling mana sapu pahit. Tuh, bol senadi nak cicip begitu. Sini yang gini. Rauh gitu lu aku. Malu cari kan, kebus kopi. Ijo lakonya komang cantik kayak kopinya. Tuh, bol senadi cik itu. Yen
sing mulai cai parakan sayang oleh ngipidan ngakurang ayam ini gelan ini. Wih, cengawak saja saya mesuang raos. Ayo minum lu. Weh, cara Iya ngajak. bertingkah sih bebeleh luna sampurna nah. Biar menurut jajah sih. Kan kayo natu tidak. Ya, udah. Katot lah kesukat. Nih, aja teman-teman ngamah saja nih. Katos, jajane katos apa lemuk? Niki masalah balik kita. Gelasnya katos. Maaf, kata. Ayo minum. Yen sapuniki tingkah ipune Ipera. Pada mai pun tuh. Yang Makin umun. yang mula mata genan jelaskan matur kapilang gelasnya boya-boya busan peperagatnya. Makin umun. Mawenang purun di dia matur sekadi rasa puniki boyo sekang mana dia ratu aku. Mang? Puniki barakane apa? Oke, yang memarakan di puri. Sing ada nanyain kopi amat baik aku ke dini kan pun. Ana yang raos kitunya. Ya apa? Saja mal. Dan pun ngai-ngai. Aku ngai di dia orang lekat di kalau rau ini. Di fitnah sih, fitnah. Udah yang lekat di kalau di kajang Rene tane orang di kalau rau. Weh, demilah satu anci. Mali-mali itu ketu nah, senadi. Yang lungsur iwan. Ya, kan sing ada kelingsir ini yang ada nak kelingsir. Bisa sih, duka nak kelingsir kau dia. Ah, jadi kene. Supinan malu, bos. Nangkil aja. Biar misi ngopi, biar gini. Yani, Yadi bersama merausan ketangan. Yadi. Ah, gila kolen mana kecuduk lawan Yadi. Dia nak sapu ni kau. Pun aku kayu ni kayu. Dan malu sejabut tuh. Ada masih pengalikan ada kelingsir. Ini. Gelapang kangkil diajeng itu. Kan ya? Masih dalam pelih yang ada gelap. Men. Bakar sing bat-bat. Ampun wajar, lawan kandol yang bajang tahun 80-an, mangken aduh. Ampun lah, jadi ada tarik ribut dengan mangken. Tapi begini mau kayak gitu kan penontonnya. Saja pesan tuh bibi, marah bibi pesu, perjani banyaknya bekejang, mungkin nu ya mungkin kadang nasu bosen aduh. Kayak belum mau coba newo kan kayo nampun melingeh yang ke dalam buri sing bibi gelah nak macana gelah mengguyon yen dot-dotan gelah pang bibi makelo nu mau urip dini pang ada ajat gelah yen bibi sengaja nya bakal ngiringan gelah dini di buri suk semua orang bagus suk semua pemekasan mangkin kado sekali sana kado pisang kalau coba dewo ngasengin sedekali tiang mangdane pada tangkil sing ajang panmul coba dewo napi menawi tolen kaki bagus.
Prasegar kita saja kayun gelah di temangan buka jani. Apa buin? Bibi setata subakti ngiringan gelah. Nyen buin yang gumanti bakal ajak gelah menimangi rasi. Tua huko dan bibinya dini dipuri. Nesa tata kemau main ngiringan gelah dini dipuri. Dumadak pang seterusnya bibi setata prasidang ngiringan gelah dini dipuri. Pang sen medmet yang bibi nganyah dipuri. Ratu lagu nenten sarang balsang malih paringan pangubak yang mantuk sering Palungguh Cokordewo. Wit taler sangkaning Palungguh Cokordewo kalintang swejo yang Ratu lagu. Saja pesan bibi gelas aja tekan uko dan bibi mapan bibi subakti ngiringan gelang pang presiden mos besekan sueja kawan bakti ne bibi inggih patut merani bisa Ratu lagu. saja pesan bibi ne jani gelah dot mencacingat dini di taman mapan uling mekelo kelasenten melalui cita mapan bibi itu di pewaragan setata lemah peteng ngaturan ayat sing ada galak bakal ngiringan uko dan gelah Yang ngasa punika di kayun Palungguh Cokordewo. Yang saya kau baca ngiringan Palungguh Cokordewo. Iring-iring dulu sangat suami lan bibi ngiringan dulu. Ratu Bagong, yang diamuniki ini mungkin kasihan Udiana dua ini. Sampun api menawi kayun Palungguh Cokordewo. Hari sampun rawuh iring Udiana Ratu Bagong. Saja pesan yang diamonene luweh tetamanan gelah lis ayu bersih ini taman gelah ceng sangkane bibi nesa sayu selet saya mereresek ini di taman ngawenan taman gelah habis buka kene bibi Bagus, sampun api dados kadi-kadian Palungguh Cokordewo madiosan remangken dados dana duene boten api menawi to uli tuni gelah irengan bibi dini di taman gelah nak subuh mesemayang irengan ida beli agung tadi kalang jani ida beli agung sing ada di taman Titiang nih keno ngaturang ring linge Palungguh Cokordewo ring wetan penyeroa ring jabo wabu. Siap. Siap lengen. Paman sing tadi ketung aja anak nak jenik paman sing tadi. Empang kok pendidikan niki du. Halus-halusin nak yen subuh nak jenik nangis ngeleng sing tadi tepuk-tepuk keto halus-halusan nak paman. Mawenan titiang purun matur rasa punika ring linge Palungguh Cokordewo kadi mangkin. Wenten penyeroa ring margi beli perak beli parakan dipuri benar loh ne aturan ne putra Dodo Agung ne punika aturipun niki saksenipun itu Iya nah benar dia tadal mana tuh Titiang dia namun iki lis ayu rapen itu benar ide dua agung udwe kayun nih poyo-poyo yang cara jadi selingkuh di rumah kados maduena alit kaki berdua alit Nen ya malu paman bibi. Ne ada anak jeniknya apa paman? inge Ne nuwe anak jenik nenek nyen paman? wadah penyeroan dan kuning titiang wastanipun Ada wang jero ning aturan naik ke puri. Jani rodong orang ide dua gong putra madue Dodo Agung putra medue atuk jekek besar muane buntar gokne ben aduk ala rambut kok ala rambut benar tahu cilitnya lah tahu persis karo jet cilitnya ada yang nempel ada munyin dia benar nap dipuri ini nap binyap tunasana Bibi, yang sing medaya saja gelang. Yen saja buka atur yone itera. Ada wang jero ngai ke puri. Ngaturan anak alit. Dong yuk pekaden ida ibli agung raben gelang. Dong dan kemana yuk di dalam saja pesan bibi. Yen saja ida ibli agung ningelah kardine pun apa
mirip kenen gelah dini di puri bibi. Makin dumun. Niki dijo bakat Cijang iki. Cijang kan berdua naluh karutnya. Ciro dan Cijang nyonyoin. Paman, Cijang. yen ada uang jero ngatoran mai, ulian sekana nang ngatoran mai paman. Aku naik bus ke Batu Bulan. Nak lek dijak kene doleng Jawa. Lu borak patu bokne patu ala rambut nido. Jetne patu ala silin ido. Yo barane menek bus di Batu Bulan. Paman jani ida dijak ini Wagong Putra dijak. Nah, tuh. Kenapa niki? Niki bakal dijarap pun. Jak bring aja. Sino Kang Putra ijan iki? Bisa menaik bus di Batu Bulan sih. Barang ini menaik bus. Ayo. Cek Dongan rasa kene. singkop. Apal ini aja jangan. Udah dadi beli agung. Mau duwe pikayun buku keto tekan kodang gelang. Kanti semua ada nakane jelas Nawang ada apa Putra dan kakek Sarao. Cek sampun kayun tampak menipus. Maira, didianjang tanggung jawab kalau Cang berat di Cingaleng. Weh, mungkin nang dia ada di lah tuh. Yang dewa matiosan sesuatu dewa. Nah, kayaknya lagi keluar nih, Pak. Sapunati Matiosa dan merasa beli cara negakan gedebong jadi belus. Dijaga pemargin begini. Ampunang uyut, anaknya alit iki ngeling, bang, mbak. Nih, iya lu sana nyono nih. Nanang rawas dewa kengken sujatun niki. Nih cek kayak ngimbong, cek bareng-bareng. Beli agung. Dan rumasa beli ring kayon beline. Kijamatan pemargin beline. Pantasan beli titiang uling tuni semangan kepeteng ngantosan beli tan wentan dong meriki beli ngajak anak lo kanti ngelah pekardi nak ceniki beli ya. Bikin bakso hasil karya aku. Ya kini sintai semua melaksana boya-boya. Tapi disoleh saja nih. Kayaknya lah. Mainnya bangsakan. Dijang lu. Kayaknya nih di zaman nih. Itu saya ngaku nih. Wentan wau na istri. Ijeno dijang iki bayi nitip dia Pak Pera adorang ke puri. Kenyen di puri nak liu ada, ibun belah ada. Nggak sekeluarga lah. Seketan harus kailo punika. Menek bes ring Batu Bulan. Lone Batu Bulan itu nek bes ring Batu Bulan. Jadi Seken nih ngelah nih nyen. Palungo syukur yo. Aturang na alit iki kan Ido Wagong Putra. Seken kan Papa nido meduwe pekaryone. Niki na istri niki jegegan kena hari ini Palungo syukur yo. Bokne patu sekali rambut. Jitne ala silitne patu. Menek harus bes ring Batu Bulan. Nikangipun kuhubung. Dicoba Batu Bulan nih dicoba. Niki Batu Bulan. Ya, konten melaksanakan di boya-boya mah. Cek ngawak cing raos. Geraka sing ngawang ini. cing apa nih? Awak ngomong gelah. Cing lah ikut dayo nih. Kita jawab. Nap jalan meme. Nah, sekarang sih matur kan kayak ulun nih. Kan bang. Yen mati bareng mati nah. Yen mati bareng mati. Paman Perak demi si kasaki si keto benar-benaran paman matur. Nyen maka sujatin nih totonan.
Mametang Lugro matur sisip Titiang Ratu Dwagung istri nala Ratu Dwagung putra. Wenten biutone puniki boyo wenten penyeruan banyak gumantine Titiang sane makarya puniki. Titiang menjugjoge nida yari. Nabi cenidra yari ringlinge palunggo Jokodewo. Yen cenidra berarti ide cinta kandel. Puniki boyo ya bayi, puniki boneka niki tuh. Ayo tele. Nenek. Ampura. Jelem melengah saja. Nah, kan udok. Sira lengah. Yang beda, pedih yang gelas sih demen. Begitulah. Hai kau kasih. Pandanglah wajahku ini ya. Baju. Meniapun cara ngimongkek. Titiang siro ajak. Coba iya aja Kang Wang. Nge. Diri ngalese beli, diri ngalese. Boleh. Sampun tapi kayun anu dewa kewiyatiane perak wanda nyuguhin tuh kayun dewa. Lo kapan beli presiden melaksana ratu iya perak? Iya, Bu. Dados keman yukti mana Titiang. Ampura yang sekian Titiang beli. Dong sampun. Kang saran tindak keuangan peminah yukti Titiang makta palilaksana. Dereng wenten bukti lan saksi. Sane matoten perimari palaksana sane nenten patut Titiang sampun ngamres memedeh ring linggih beline. Ampura yang sekian Titiang diagung. Sumenang saya kali makin sampun tapi kayu nani dewa beli mulas sangat terus sampai nani dewa kemudian nanti beli melaksana nunggu pari terwenter dan kayu beli kasar begitu wantan nikah sane gumanti ajarehan Titiang beli agung mangdane beli yukti resna ring sikian Titiang asapu napi baos beline mangdane yukti kadi sapunika kayun beline ring sikian Titiang beli agung sampunang dewa sumenang saya Kapuri makan, girang laro. Nawagan matur sisip Titiang Ratu Dwagung. Rumasa Titiang reng dewek, rasa iwak pemargin Titiang ngiring cokor dewa. Doane wenten utusan nadak sare kadi mangkin mangga sida Titiang pedang tangkil janten wenten pigobot jaga baosan cokor dewa ring Titiang rarisan. Paman, inggih Titiang Ratu Dwagung. Yen buat kemelahan bumi, kemelahan jagat, rasa sing sanang, gelah kelawan paman ke ngerawasan buin. Kenteh mahawana, sidel ada si banyak nemu nemadan kemah ripah loh dinawi.
Sing mula tuah sangkaning subaktin paman. Keto masih subaktin yen panjang. Inggih Ratu Agung. Yen ini punika dan sanang toko dewa mausan. Napi mawi nang sampun nika. Niki boyo sios sangkaning pekardi yasa kerten toko dewa ngamung jagat tiriki. Ring jagat kauripan mawastu seh panyak-panyak duene bakti ring toko dewa Ratu Agung. Nah pemekatnya paman. Mangke niki unteng mausan toko dewa. Unteng kayon gelah. Naung paman konsido tangkil diajang gelah penang jani sing yen andolek. Unuk ula meneuling jagat dapura. Kaden paman Subonawa. Gelah subo lingsir penangan janine. Yen kanthi lantas gelah kemu ke dapura. Rasa sida tan sida bentelah memargo kemu ke dapura. Ratu Agung. Ini kula meneh punika boyo titiang sampun matur ring ide anak mangna presida ide pedhek tangkil iki ring ajeng jandan jantos tebos sinah ide jagerau mon paman supaman matur kapan ide jeneng durung titiang matur inik daging ngola meneh jandan ide jagerau tangkil niki sampun ide pedhek tangkil. Bisa mandalure aji merdauan mangga presiden titiang tangkil diajeng pinten napi gumanti mangga keni anu kejang memana sapunika aji nih gumanten nene api ang aji nepokan las dewa ngajak dadu rerat-rerat segilek selunglung sebayan dako rasa wareg dan penedok ayun aji menangan janine nih subone abdi aji semua titiang aji mungkin pas wecan aji ring sitiang titiang wendane kadi puni kiri-kiri puni mungkin presiden aji dikiring puri starter enak dikiring puri aji pemegas aji naung dewa ngajak dadu pengsido sangkil ring ajeng aji benang janine sing yen adolek nih unek ula meneh uling ibun dewane ditu dijagat dapura dong puniki wenten ulaman wes saking puri dapura sapunika aji wenten napi minaka di nikah aji jagat di dapura kalau wenten karya agung yani ditu di dapura pengsido yen aji kemuda bareng ngerajakan karyaan dewane dewa kaden Subonawa aji ngangsan lingsir pendangan jantin ini tuh yang kanti atas aji kamu tuh nyen banyak ngitung dini jagat korepan pikayon aji asapun api mangke yang dadi penaji ngide dewa ngajak dadwo budal kamu ke jagat dapura aji resampun wenten runtuh pawacanan aji kadi punika rasa gargites manah titiang napi ngawenana sapunika suwe sampun titiang merabian meringgi ke puri kaurepan dados wangu mangkin wenten ulaman saking puri dapura dan sanang becek sana mangkin titiang mangdane pole budal mereka ke dapura aji kemudian dewa matur kedo kapan aji tuh dewa nak budal ke puren dewa ini kemudian nika sampun aji sane mangkin mumpung wenten ulaman tadi punika ngiring na aji beli mangdane sareng mereka aji nah yang tadi benar do dinone jani dewa menjalan mapan dua asone selurung nah yang tadi pengiti hajine ben mani ben puan tuna senajikan bagawantone malu dumadak itu ngikir pemargi nah makin di tiang ngatur kadi bawa sido yaji sampun di tiang wilayah sareng bagawanto duwene sampun nedo dan bagawanto di tiang
mau seinek pemargin coko dewa jaga lungo raka rai mereka ke jagat depura kewanten Datu Agung padewasane rakino ne mangkin dan becik ngelintang Sene sing luwung nih. inggih ilo-ilo pemargin cokor dewa yang kanton ngeliwat doh kanti puniki yang dado sunasi tiang iring anak dumun pemargi duene benyang ada kalih rakino titiang paudana para mantri duene jaga ngiring pemargin cokor dewa rauh mereka ke jagat depuro Ratu Agung Nih, bopirang dewa kengken atur pengabeh dewa nih. Nah yang tadi menaji ini dosan dewa memargo jani. Sugro di tiang Ratu Aji Agung, itu masih paman. Suk semayang gelah, paman subang ngatur, padewasan ngane sing patut, dewasa sane sing melah, ke mau naji. Yening dados tunasi tiang, dan sanang nikah bos banget kayone naji. Sederenge titiang jadi modulang wali mereka kapuri dapur, ngiring nunasi cang rasiti bagi regida sangyang ini. Dumadang si dalam karya pemargian titiang dan sanang nikah sane kayona naji, paman bos banget paman. Sing sumakan idewa mirengang kengken pengelikan kelingsir kengken atur di paman dewasa ini sing luwung jani pangde sengkalanya nap tepo beli tepo idewa di marges sing benar itu paman saja kain belah Kang Yang benjang Kang Yang Yening titiang sampun memanahan mangkin mangdane titiang budan mereka dapura mangdane mangkin tan sanang nika kayonan beli bos banget. Ning, nang melang ateng-ateng mah kayun. Yen kanti dewa dina jani mejalan, pet kengken dewa di jalan. Amat nistan ajine dadi nalinsir ini. Aji, ditemangan kadipun mangkin. Titiang nunas pengampura peng banget ring lingi haji. Itu masih paman ya diasona sapu napi kayo najine jagi titiang tenician memargi budan mereka ke dapura cutat sane mangkin tenurungan titiang jagi lungsur mebamit ya diasona aji udah beli aku menyarangan paniang yang kerakan memangit haji mangkin Datu Agung puniki sananduk mangna denten jaga lungo mereka ke jagat dapura mewastu enten biota dikiring puri pemargin ide iadat laris raurika punapi penadose puniki sananduk mangkin kengken mirip ada baiklah Bang Presiden mangkin puniki anduk memargi Cokor Dewa mangkin mangna becik pemargin Cokor Dewa titiang mangkin nunasan maneh rengida bagawanta duwene mina poenten ngepakayu dewasa ngepakayu jagat kadi mangkin bangda sida paripurna pemangkin Cokor Dewa punika jaga margi ning titiang Ning, cara atur pengabeh dewa nih mau jalan dewa. Depan aji kelawan pengabeh dewa nih kalau matur kan bagawantun. jaga mapinuna sering bagawanta dan ijona kiringsir Mentku dia. Yang montor ras aji nih po sekugu nih kapan ada dewa nih. ampura yang sekian titiang haji inek sekian titiang kadon purun lang ring lingi haji ne pamekasnya sane mangkin tan urungan titiang jaging lungsur mepamit dan sanang haji sumenia haji paman inggih depan subagelah pakan nyujur ke muka puri dapura paman ideolas pamannya yang dipuri abe lingi haji nira dan yang paman surut-surut ngaturan bakti nunasico pak presiden lapio karya pemargin gelah inggih ya ninik punika dan panjang Cokor Dewa maosan cai pera apel mongke cudet bapa jani musuk serah ke nuko dan nyai ke nuko dan cai pemargin ida Dua Agung putra maka kalih cai ninglah kuasa ne jani bepesan bapa ke nuko dan nyai cai pet prada ada sipda apa je dia je kati tibeh nuko dan cine
kadi rasa mara rasang ci enggal ci sali tugel melipatan mulai cangkil ke duko dan bapa pangidang bapa mekedap di puri nana itu Ya nang sapunika. Memargo dewo. Depan ngaji nyantos dewo di puri. Inge. Suk semua titiang. Inge. Cek aji reng puri aji. Inge tidak ngiring dia yaji memargi cokor dewo. Paman. Marek kapikayun beli Ini kunapi ya. pengapih dina kiring Sri Haji kelawan Haji jaga ngarawin bagawan teh terwene di puri nunas panebus padewasan pabayong dewasa pastika paripurna pamargen beli kelawan di dewa Dung magi sida labda karya. Ngiring becek-becek. Ngiring dago. kepalaja lumur bisa mapamit Nasi cara kita saja sayang dewasa. ulah cara pamargen di dewa Paman bibi.